شکر خدا که از فرودگاه شهر توشکن و فرودگاه شهر دهلی پایتخت هندوستان سوق و سلامت فرود آمدیم. سلام علیکم. نباشه که تا قربالا را نمیره. کاروان 2 نفر. برمتکی. شهر جایپور بینندگان عزیز. چون سه چرخ ها ریکشا نام دارند. زرزا جملومه هنر салом бародарон ва дӯстдорони шабакаи олами синамо. агар шумо хоҳиши гузаштани границаҳоро дошта бошед, марҳамат компанияи акаи солеҳ барои шумо. агар документҳои шумо ягон мушкилӣ дошта бошанд, онҳо ба шумо кӯмак мерасонанд. дар роҳ бошад, гаёҳоро худашон ҳал мекунад. марҳамат дӯстон, номерош дар описияниам ҳаст. бигирен занг занед. бародари худия. باشد 45 سال پس برسیم نه. یا خدایا، این شوکت چرا مرا به اینجا دعوت کرده است؟ کنیست؟ با کجا؟ با نزدیکی آمدی؟ نزد شوکت آمدم. نزد سردار؟ شوکت سردار شماست؟ تو همینجا منتظر باش. نامت چیست؟ زیا بگو. زیا. این ماشین از شوکت باشد. ассалому алайкум дӯстон ва дӯстдорони шабакаи олами синамо. баҳри шумо як канали бародарро тавсия медиҳам. дар ин канал ҳама рӯза мавлудҳо парохта мешавад. канал беҳтарине. бидурен али 0707 бизанед. иншоаллоҳ ки пушаймон нахоҳед шуд. касоне ки ёфта наметавонанд, главни олами синамо бидуред. мо поделиться кардагим. ака зиё гуфтани одам туро дидан мехоҳад. бурутош дуроз биниш қирнафс шамхелие? бале ака. ҳамон будроя. یا خدا، این شوکت چی کار کرده ایستاده باشد؟ метавонӣ дароӣ. رحمت. аввал туро як ҷустуҷӯ кунем. مرحمت. چه احوال است؟ ها؟ اوه، تو هم زیا نیستی؟ زیا گفتی؟ زیا، یکم پرابلم داشته باشی بگو حلش کنیم. نداشته باشی برو در برون پوش. شوکت، مرا عصبی نکن به خدا. این موی سری شانه کردت را میچینم. از پشتی تو شده کنعانی دیوانه است. پس من از در کجایی که یابد میکشد مرا. تو باشی خودت را مافیا گرفته ایستاده ای. برام پروای کنان دیوانه را نکن. این روز جنازش هم میخوانیم. تو اینجا نشسته استراحت کن برادر. بچه ها در خدمتی تا هستن. میدانی به کدام خاطر؟ تو یک وقتا خدمت کرده بودی. امروز باشه ما خدمت میکنیم. ایده شاورماش بره بچه ها. این را بینه پول یافته از خود رفته است. فاهیمه‌اش را بینه. اکا شاورمای سیب قلمفور میخواهی؟ چی؟ شاورمای تیز میخواهی؟ من شاورما را دوست نمیدارم. کن اینجا بیا. من شاورما نمیخورم. رفته برای من از آنجا برچه یا بغزالچه تندوری گرفته بیار. میریم کنون میکشیم تیز میه.
ای کولیا چی میگویی؟ همین کالتکلاس با شفقت با خیالم یک جا کار میکنن. نمک میگه از پس کالتکلاس شیم همین شفقت ها او پیکدم قپیم. چی گفتی؟ ای پسر، با جای اینقدر لقیدن آنها رو بیاریم. اکا آنها رو برنامه نیفته است، ما چخیر میابیم آنها رو از برای یا خدا. الله. ای پسر، برنامه تلویزیونی چرا کاری شما را بکرده است ها؟ ای گوسفندهای کر، اکا جون نگو که کاری برنامه دزد و کر و بدبخت و فلان رو کفتن نیست. کارش همین است اکا. کم گوید با مسجد میرویم. او کمیسرم سردارم بخیر است؟ برای گوش کردن امر معروفی هجری آمدی؟ بله، چی شده است؟ آه خوب، رای حق را یافته ای ماشالله. میگویم که کالتکلاس و شوکت خوشحاله را دستگیر کردی؟ نه، دلگیر شدم از این دوادوی ها. با خدا شیشته حساب کنم 2 ماه مانده است. نفقه میبرایم، عریضم رو دادم. خوب، با خیر شود، اما تو پروا نکن. من هر دوی آنها را دستگیر کردم. خودم شخصا با دستان خودم به امنیت تسلیم میکنم. تو پروا نکن. ای کنون، هیچ تغییر نیفتی. کمی خودت رو تغییر ده، حالا هم سرگپ هستی. انرژیت رو خالی کن، با کار مشغول شو. کمیسر، حیات خودش تغییر یافته ایستاده است. بین، در تو هم حسی پیدا شده است. امری معروف گوش کردن رو شروع کردی. کنی بیا رویم. رفتیم، تعارض میکنیم. رفتیم. اکای کنون کاری خوب نکردیم که دیونا رو با مسجد آوردیم. گفته نمیشوه یکی دیونگیش بخپا چی کار میکنیم ها؟ نه چیزی نمیشود. بسیار خوب است، هیچ مشکلی ایجاد نمیکند. باور کن. توکلش بخدا. محترم جماعت، محترم مومنان، مرا گوش کنید. همتان مرا خوب گوش کنید. ابلیس است وی. شوکت گفتنی ابلیس قصیده ای مرا دزدیده است. این همه گفتم اکای کنون، گفتم که دیونا میشوه. ای خدای توبه. نقشه های خائنانه کشیده. بیرحمانه شاه دختری مرا دزدیده، داراییم را گرفت. اینها کم نبودن که باز از من پولی کلان خواست. ماشنا این مولای دیوانه با چی میگوید؟ باز از میرا از دست دادیم. توبه، استغفر. مسلمانی که خزینه مسلمان دیگر را غارت کرده میدزدد جایز است مگر؟ نیست آخر، جایز نیست. اگر این ساختکار را کسی بیند یا او را شنود با من خبر دهد، صاحبی مکافات نشود. کسی خبر دهد من در خدمت او هستم. با من گوش کنید. خیزید او را آرامانه ضرر نرسانید، آهسته به بیرون برانید. خودتان را در بلا نگذارید. منش آرامانه میبریم سرسنش بی زمین نمیگذه. ای خدایا. دیونا اختا بعد است بگی. دیونا اختا بعد است بگی. اکا تو بیرونه نمیره کارو دارم. کسی که خزینه‌ام را دزدیده است در بلای خدا گرفتار شود، نفسگیر شود، شل شود، رار شود، هر شود، خر شود. ای نایت نزدیکم نشود. نهایت گفتم رهایم کنید، رهایم کنید. ای یک سالیسته رهایم کنید. رها نشود. بسیار حقیقی منم بسیار منم. اکا کنون دیوانه در مسجد بوده است. رفته آن را بکشیم. بیاخل مسجد جای آدم کشیه من برویه بعد یکون جنگل پنگل میکشیمش. رفته یک چای نوشیم. کیست این ابله که از جانش بیزار شده است؟ ما شوکت را در آسمان میگفتیم اما او در زمین بود است.
ها канони девона боз маро мекобӣ бо гуфтае ки шавката бихапам пӯст мекунам дар даронаш ки ҳай алафай ҷо мекунам ана ман пӯст кунам медони чи куруш мекунам ӯ чӣ мегӯяд чӣ гуфту аз барои худо ин девона чӣ мегӯяд аз фикрам гаштам ман туро кушта ба пӯстат коҳ ҷон намекунам коҳ ҳайф мешавад шояд ягон гов коҳро хӯрда шир диҳад аммо ман туро пора пора карда назди сагҳо мепартоям гӯшти туро саг ҳам намехӯрад аз пушти ту шуда бону маро тар кард туро ба чухурӣ мепартоям ба дузах лаънатӣ бону аслан туро не маро тар кард маро вақте ки ман будам ту набудӣ имрӯз гавзан шудай бо бадбахт духтари бечора гирехта рафт аз пушти ки аз пушти ту хомӯш бош ҳайвона паронеш ин бача ёро задан ку виҷдони инсоним ар мераме биёрум гурез гурез лаънатӣ гурез бинем то куҷо мегурезӣ ин аблаҳро зинда дастгир кунед лаънатӣ чӣ хел зуд онҳоро кушта ин канони девона чӣ хел одамҳои маро зуд паронда бахшишамак девона хазинаамро дуздидӣ лаънатӣ хазина аз ман буд чӣ хел хазинаамро медуздидам боз аслан дузди асоси ту ҳастӣ дузди ҳақиқӣ ту ҳастӣ хазинаамро ту дуздидӣ ҳама чизи ҳақиқӣ мана мегӯӣ бо аку дузди ҳақиқӣ мара мегӯӣ дузди ҳақиқӣ ту ҳастӣ ин ҳами дузда е мардум хазинаамро баргардон вагарна ҷаҳонро би якҷо мешиканам ана онҷост хазинаамро баргардон сарта маро ма бурусиям намедонӣ ту ҳеҷ кас ба ман дурӣ карда наметавонад рӯстии ҳақиқӣ манам силоҳро монед ӯро зинда дастгир мекунем сабр кун исто нохалоф сабр кун дӯст нохалоф нокас сабр кун исто мегӯям исто ҳардуи шумо аз пешаш равед ҳоло сабр кун ба дастам меафтӣ нокас нагурез лаънатӣ ба куҷо рафту шояд ба ин калисо дар омада бошад чӣ мегӯӣ ту чӣ хел калисо ака гӯш кун бо бадбахт дин шаҳалиш накуна шумо чиҳо мегӯед девонаед кадом дин вай аблаҳро қабул мекунад гӯш кун дӯстам мо ба он тараф меравем шумо инҷо мунтазир шавед агар касе аз дарун барояд дастгираш кунед рафтем дӯстам шараф да он тарафи дар бест ки ба он сурохӣ наравад кушт моро шавкати бешараф шараф ту ягон бор мачити христиану даромадагӣ ҳастӣ ҳеҷ наомада будам аввалин бор аст як савола амайдаким дар ёд май ҳамин христиану пеш аймачи чон омадан торат мекарда бошад ба худо бисёр саволи хуб вале ман ҳам намедонам аз куҷо медонам оҳо ҷаноби роҳиб аз ӯ пурсем я дақиқа бе акай поп я савол тием шумо пеш аймачитон дуромадан торат мекунед ё не якам рост шагаб зада дар динтон торат кардан аст ё не ин чӣ хел савол ҳастам беақлҳо агар ҳозир гурезам аниқ фаҳмида аз пасам мешавам чӣ кор кунам ҷаноби роҳиб ё ба дилаш гап зада истодааст ё тоҷикиро намедонам ман фикр кардам ки кара ба фикрам моро дастмол мекунад ба худо дастмол карда истодааст бахшиш домло вақтатонро гирифтам рав ҷавоб равед майлиш равед охир
تو چی خیلی آدمی بی‌سواد هستی؟ جناب راهب را جناب داملا میگویی. او را ندیدید؟ با خدا اکا شوکت نیست، تنها پیشتر جناب راهب برآمده رفت، دیگر کسی نبرآمده است، نه در آمده است. چی خیلی راهب ها؟ یک راهب در درون در حق ما دعا میکرد برآمد. حاضر من برای شما دعا میکنم. حیوان بچه ها. اکا تو هم مثل راهبان قدیمه هستی اکا. با من گوش کنید، مرا بینید، مرا با که مانند کرده ایستادید. حاضر من شما را مانند وای نه اشنو، این کار این خیل نمی شود. باید به ملیس گویم که خطر بابای خودیر پسی سر شد. این دختر خودش را حتما فکر دارد. از طرف دیگر عجیبش این است که دخترها را از او خوش آمده است. توبه کردم توبه. ببخشید جناب کمال، با شما یک چیز رو گفتنیم. به فکرم شما مرا خطا فهمیدید. چی خیل خطا فهمیدم؟ یعنی در مسئله عدنان جسور و نیت من با وجودی است، یعنی با خانه‌دار شدن میخواهم. چی؟ بله، یعنی اول به زهرا باور کردم ولی چی شد نفهمیدم، رفته برای خودش دغری کرد. خیر، شما خیلی رفیق نزدیک عدنان هستید، به من یاری میرسونید. چی خیلی یاری؟ یعنی حاضره بدو به عدنان گویید که بهار با اون نیت جدی داشته است. از راستی بسیار خوشحال میشوم. کافی است آخری، بس است اکنون. جناب کمال، یا خدای من چی گفتم آخر؟ همه عجایب شدند. ای ملیس، تو چی کار کرده ایستاده ای؟ شد بهار تو را مرد فکر کرد، تو را گپ میدهد، این رو فهمیدیم. تو چرا زهرا رو گپ میدهی؟ آخر مادر، او همه را غم میدهد، برای از بهار خلاص شدنش مرا استفاده میبرد. ای با تو باورم نمیآید ملیس، تو از خود بسیار رفته ای، خودت را فراموش کرده، عدنان را فکر میکنی. مرد بودن هم مانندی فکری میکردد بد نبوده است دخترم. رب خودت رو شیرین نکن. جانم. کافی است آخر، دیگر در کار نیست عدنان جسور. من ملیس رو میخواهم. ملیس، تو وقتی که از بابای قادر خلاص شدی به حال خودت برمیگردی ها؟ البته مادر جان، دیگر چی کار میکردم آخر؟ اوه خیر، کمال سیاه چی میشود؟ این خطر گذرد دیگر روی او رو هرگز نمیبینم، در حال او رو پیش میکنم. مرا پیش میکنی؟ وای ملیسی بی‌وجدان، وای. من چیکار کنم؟ اگر با ملیس حقیقت رو بگویم او رو دیگر نمیبینم. تا این مدت باید دلی او رو به دست دارم. آه لعنتی میگویم، چه خیلی وای بیشرف رو از دست دادیم ها؟ فرصت با پای خودش اومده بود. کنعان دیوانه از پس کلاس است. ثبت رو با او فروخته پول رو میگیرم و به خارج میروم. بسیار زیبا. اکای کنونم چی خیل هستی؟ بخیر است؟ تو اینجا چی کار میکنی؟ اکا کار بار دواداو کرده گشتیم. اکای کنونم شما رو بسیار دوست میدارم آخر. و شما یک تکلیف سوپر دارم. چی بوده است؟ از این پس دیگر شرط نیست که از پس کلاس دویده کرد. چون که من چیزی دارم که او رو با پای خودش و پیش شما میارد. یا خدایا، چی بود از تو؟ اکا یک ثبت نواری دارم درباره کلاس. چه کل ثبت؟ اکا با واسطه این ثبت کلاس از محبس نجات مییابد. یعنی کلاس از پس این ثبت میباشد. تو چه میگویی ها؟ چی میگویی پسر؟ تو با واسطه من کلتا کلاس را شانتاژ میکنی ها؟ حیوان بچه؟ نه اکا شما مرا تماما خطا فهمیدید. چی؟ تو مرا خطا فهمیدی؟ تو ابله بیفهم هستی گفتنی مرا پسرم. ای پسر با من گوش کن، تو مرا مثل بابای قادر فکر کردی. کلتا کلاس را خودم شخصا دستگیر کرده با دست خودم میکشم. بابای قادرش کی است؟ آدمی که از پس جنگاور است. چرا از پس جنگاور بوده است؟ جنگاور بابای قادر خال میرسوند. بابای قادر با او قصد دارد. بابای قادر، جنگاور، کلتا کلاس. ولی آخر این ثبت رو میتوانم با بابای قادر فروشم. حالا هم نشسته ای؟ گم شب از اینجا. در فکر فرو رفتم اکا. این خیلی باشد روز بخیر، نغز مانید. بله سمی خیر. این ابله رو بینا با واسطه ما رو شانتاژ کردنی است.
ابله خنک. санам, ту дар инҷо чӣ кор мекунӣ? خواستم برای تو سورپریز کنم هجری جان. ба хонам кай дар омадӣ? خانه تو خانه من است هجری. خانه دار میشویم کو. کنی به درون درو. منتظر چی هستی؟ طعام خنک شد خیر. طعام؟ گرسنه خیر نه جانم، برای تو خوراک شاهانه آماده کردم. اشتهای طعام جانم. رحمت به تو هم. خیلی اومده است. هجری بی مزه اومده است. این بسیار سرنمک است. معذرت میخواهم اجری. چخیل سرنمک شده است نفهمیدم. وگرنه من نمک رو کم پوشیده بودم. خیر حاضر اصلاح میکنم. برای تو خوراک دویم هم آماده کردم. دستانت درد رو نبیند. خسته نباشی. نوشی جانت. خوب پخته است. هجری این هم شور است. یا خدایا. چی شده است به این؟ با فکرم بسیار بلازت است. من سوختم. بده به من ده. ایسا من آب بنوشم. هجری مزه شیر برنجم رو نمیچشی؟ من نمیخورم، سیر شدم سنم. میشکنی دلی مرا. من این شیر برنج رو برای تو آماده کردم. اگر نخوری خفه میشوم. متاسفم برای تو هجری. خوراک رو کمی تیز کرده بودم، برای همین این خیلی مناسبت داری. تمام. این بار من مزه اش رو میبینم. این بسیار خوب اومده است. کنی تو هم بخور. خیل با مزه اومده استم. خیل نه؟ با مزه اومده استم. دندانم. چی شده؟ دندانم شکستنم. دندانت شکست؟ چی خیله؟ من این برنج رو دانه دانه تازه کرده بودم. کنی دهانت رو کشا بینم من. کشا من بینم. کنی کشا دندانت رو بینم. سوزا
ҷасур инҷо аст? ҳамин ҷоям, Камол бародар. иҷозат ҳаст дар он дароям? иҷозат ҳаст, биё. боз маро пеш мекардаӣ, ҳа? мӯйлабам нест. ҳозир нишонат медиҳам. худоё, чӣ шуд? Камол бародар, ба хайр аст? аднан бародар, ту дар утоқат бисёри бад истодӣ. биё баромада каме ҳаво гирем. охир вай каме иҷозат надодӣ ки либосҳоямро иваз кунам. ба хайр аст аднан, чаро бароям? ҳардуямон мард нестем агар? либосатро иваз кун, бо ҳам мебароем. вай як бор берун баро, Камол бародар. гапро дароз накун, ман пуштамро мегардонам. либосатро иваз кун, меравем. охир омодам. охир бояд иваз мекардӣ ку? гирду атрофро дидам. ба худо аз хона ягон либос наовардам барои худам. биё рафтем барои ман ягон либос гирем. ақалан рафтем. аз ин зиёдтар маҷбураш намекунам. агар фаҳмад ки милис буданашро медонам, аз ростӣ маро пеш мекунам. хайр, биё меравем. аднан бародар. хуб, телефонамро гирам, меравем. гирифта биё. ҳиҷрӣ, хуб ҳастӣ? назди духтур равем? не хубам, чизе нашудааст. ҳиҷрӣ, кани ист бубинам? санам, хубам, чизе нашудааст, тамом. ҳиҷрӣ, кани ист бубинам? санам, гуфтам ки хубам, тамом. ист кани бубинам? санам, хубам, тамом, хубам. ман тугмат канда шуд. ту ист боз хавотир нашавӣ. ман ҳозир сузану ришта оварда онро медузам. майнаш ту мунтазир шав, меоям. ист лозим нест. санам ё худоё. кани биё ширин. ҳа ин чӣ аст? сузан. бо ин намешавад. ин сузани курпадӯзӣ аст. бо ин намешавад. охир чӣ мешавад ҷонам? дар 2 дақиқа инро медузам. бо сузани курпадӯзӣ боқувваттар мешавад. намешавад санам, намешавад. ғамгин мешавам. ман кандам, худам медузам. санам, ту дар ҳаётат аввалин бор иштаву сузанро ба даст гирифтӣ? вай, мегирифтам. ман медузам. дузандаам ман. маълум аст, мошоалло. дар сурохии сузани курпадӯзӣ ришта гузаронда наметавонӣ. вай, дастам меларзад. ман дар бари ту бошам ҳаяҷон зада мешавам. барои ҳамин бале, бин, тавонистам. дидӣ? тавонистам. бисмиллоҳи раҳмони раҳим. аллоҳу ла илаҳа илла ҳувал ҳайюл қайюм ла таъхузуҳу синатун. ҳиҷрӣ, воҳима накун. мисли ки ҷарроҳӣ мекунам. кани биё. чаро намедарояд? санам, чӣ кор мекунӣ? аз сурохӣ намегузарад.
چی شده؟ санам чӣ кор мекунӣ? ту маро куштан мехоҳӣ? چرا؟ چی کار کردم که؟ чӣ кор кардам? сӯзан ба гарданам даромад. سوزن در اومد؟ غیر امکان است. چی سوزن در اومد؟ کاری шудагӣ шуд, тамом бас аст. میموندی میدوختم؟ духтан намехоҳам, тамом. من سوزن رو مونم, این رو بدن میدوزم. مایلش تو وای شدی, چیز بسیار بد شدی. کمی تو آرام شو. مایلش کنی این رو نوشم. هجری بسیار حضور میپرسم. چی خیلی شد نفهمیدم. التماس بخشش زیاد. کنی ایست؟ санам ту шин. биншин санам. биншин майлаш. биншин. тамом санам. аз ҷоят наҷум. санам шуд, аз ҷоят наҷум. ҳамин ҷоист? тавба кардам худоё. ист. ҳоламро бин, не тугматро медузам. ин ҷоя дард кард, он ҷоя дард кард. бобои қодир кушта натавонист. суқрот кушта натавонист. ин духтар маро мекушад. این کرتا با تو بسیار زیبیده است عزیزم. هجری؟ این چیست؟ چی چیست؟ هجری از تو این چیست پرسیدم. چی گپ است؟ چی است؟ این چی است؟ من هم همین رو میپرسم. این چی است؟ این چی بو است هجری؟ من دوخی نمیزنم آخر. این بوی عطر زنانه است. چی خیل زنانه؟ بوی عطر زنانه میکنی. این رو چی خیل به من رو دیدی هجری ها؟ مویم رو راست کردم که به تو معقول شوم. جوابش این است یعنی؟ در جواب به من خیانت میکنی؟ چی ها میگویی سنم؟ چی خیل خیانت؟ توبه استغفرالله. خاموش هجری خاموش. این رنگی لب سرخی بوی عطر زنانه باز چی رو منتظر هستی؟ از جوان گرفتم به خدا از هیچ چیز خبر ندارم. از جوان گرفتی؟ هجری؟ این چی است؟ این چیست؟ این چیست این؟ هجری این چیست؟ درحال شرح این کارهایت را میخواهم هجری. درحال. از تو اینها رو منتظر نبودم هجری. تو هم از دیگر مردا هیچ فرقی نداشته ای. مردی خوب هستی گفته فریب خوردم. نه فریب خوردم. بسیار خطا کردم. یک سوئیس санам лутфан маро гӯш кун. санам аз ҳеҷ чиз хабар надорам. онҳоро ки дар он ҷо гузоштааст ба худо намедонам. қасам мехӯрам. санам хоҳиш мекунам исто. آنها رو جدا کردیم کدگونه.
به این هم یک جای خوشبخت نمی شدن. خصلت های گوناگون دارن. اصلا ما خوب کردیم. بیا رویم پول ماندهش را هم بگیریم. رفتیم. санам лутфан дару кушо санам рав аз инҷо дигар рӯи туро дидан намехоҳам санам лутфан дару кушо ту медонӣ ки ман ин хел кор намекунам дару кушо лутфан бин намефаҳмӣ ки моро ҷудо кардан мехоҳанд маро танҳо гузор бобои қодир ҳамаи ин корҳоро ту карда истодаӣ аммо акнун аз ҳад гузарондӣ маро аз санам ҷудо карда наметавонӣ бобои қодир сари муаззинро хӯрдам кампирои маҳаллакоро буд кардам нақс охир он зарба мондааст гарданбанд дар хонаи муаззин аст бале дар он ҷост хуб ин шабро ба хонаи муаззин равон кунед дафтари муаззинро пӯшем итоат сардорам акнун танҳо ҷанговар мондааст кори ӯро низ тамом мекунам анон куртаро медиҳед вай инҳо инҷо истанд ман зуд меоям майлаш ҷасур аз вай сурхандозаи 34-ашро медиҳед ана инашро ҳам мегирам шуд ҳа бале оне ки гуфта будӣ онро ҳам гирам бисёр зебо худоё аз вақте ки аднан шудам барои худам ягон либоси нағз нахаридам аз ин шим рақами 34-ашам ҳаст ҷасур ту инҷо чӣ кор мекунӣ ин либосҳоро чӣ кор мекунӣ вай инҳоро барои арӯса мегирам инро бина чӣ хел дурӯғ мегӯям арӯсам дорӣ ҳа ба мо инро намегӯӣ ягон рӯз моро шинос кун бародар чиҳо мегӯӣ маълум ки чашмои ту бад аст ҳамаи духтарҳоро гап мепартоӣ ай бас ҷасур чашми ман ғайр аз мелис касеро намебинад биёмон аз барои худо як гапро такрор накун хайр ман инҳоро барои арӯсам баъдан мегирам ба хайр аст аднан бародар инро ҳам барои арӯсат мегирӣ вай хайр майлаш бин барои ту бисёр пойафзоли зебо ёфтам چی کار کردی ها؟ 45 اندازه رو برای من آوردی؟ نه 41 آوردم ادنم برادر وای از برای خدا اندازه 38 رو بیار 38 گفتی؟ ادنم پای تو چی خیلی است مثل پای زن ها؟ آی بس کمال برادر پای زن گفتن دوستی رو میکنم خیر شد عصبی نشو ای برادر از این اندازه 38 رو نمیدهید
خوب اینش می شود. بله معلوم است که 100% شد. ها بسیار خوب زبیده است. وای کمال برادر، در بالم پولی نقل نیست. تو پول این رو بده، من پولت رو میدهم بعداً. ای بس برادر. این پای افزولی مرا در خالتا گیرید. هجری چیزهای زنانه را کی در خانه تو مانده باشد؟ استاد من از پدری سنم شبه میکنم. خانه‌دارشوی ما را نمیخواهد. بین من و زهرا هم نافهمی است. هر دویمان یک درد داریم به فکرم. کمالی سیاه در کجا تو میگردی؟ خیلی وقت شد است که خبر نمیگیری. کار داشتم اکای نظیف. بیا کمی با تو بنشینه. بفرما. مایلش. چیکار کنم؟ اکا کمی ریشو رو پس کن، کمی دیگر موی سرم رو. فهمیدم. عدنان تو چیکار میکنی؟ با فکری تو چیکار میکنم برادر؟ تو چرا با اون کرسی نشستی؟ نوبتی شماست گفتن نشستم. آشنا موی سری تو زیبا است، باز کم نکنی. وزیر مرد نبودنش رو میفهمم. اکا چیکار کنیم؟ جانی اکا کمی برودها رو پس کن، باز ریشها رو تراشیده گیر. تمام برادر. مایلش اکا. چی کار کردم؟ چرا در اینجا نشستم من؟ آخر معلوم می شود که پنیک دارم. برادر ایست نگیر اکا. تو از همه خوب ترش میدونی چی؟ ریشهایم رو گیر. شد اکا. اکا ریش نداره چی را تراشم؟ برادر با تو چیه؟ تو یا گرد و اطراف رو تازه کن، مثل شه بچه ها شوم من. با آسانی خلاص شدی میلیس. زنگ بزن. تو حالا بسیار زنگ میزنی جناب زیا. افلاس. انا دیدی تلفن را نمیگیرد. چرا عصبی شده باشد؟ خیر این خیلی نمی شود. من رفته زهرا را بینم. مایلش استاد. خیر تو بازدید هجری. سلامت باشی استاد. تا بازدید. من هم رفته از بابای خودی با آدم هایش حساب این کار رو میپرسم. سلام. از تو این رو منتظر نبودم زهرا. آخر باید تو عدنان رو برای من تغری میکردی. آخر از برای خدا مصلحت های ما خیلی نبود کو. بهار جان تو تماما نادرست فهمیدی مرا. به نزدم آمد از من بوسه گرفت. اگر میدونستم که چنین میکند میگذاشتم که او به من نزدیک شود. خوب ولی اون گلی که در بالای گوشت گذاشته بود آن چی؟ او را بسیار تیز گذاشت او. اگر دل خودت نمیخواست همه اینها یک و یک باره نمیشد. بهار لطفا اینها رو از سرت دور بکن. من زیا رو دوست میدارم، باز دیوانه‌وار. شد زهرا، اگر زیا رو دوست داری حاضر مرا خوب گوش کن. اگر یک بار دیگر تو رو در نزد عدنان بینم سومن ها از اینجا گرفته میروم. آن دوست داشتد زیا از پسم میشود به خاطر کودکش میآید. چیکار کنم من؟ این زن هم از حد گذران. من باید کاری کنم که عدنان را با این دوغری کنم. ای جسور، بسیار رفتار دومزه شده است. از این ساعت دخترها از پسد میشوند. به خدا مبارک باشد برادر.
саломат боши Камол бародар. ин духтар маро дӯст намедошта бошад. барои инро фаҳмидан танҳо як роҳ аст. ба инҳо нигоҳ кун ҷасур. дар маҳалла ҳамон духтарҳои зебо будааст. мелис маро дӯст намедорад. беҳуда вақтамро мегузаронам. аз инҳо якешро туғри кунем зур мешавад. ҳамин тавр не ҷасур? ба хайр аз Камол бародар, то дирӯз мелис гуфта гирья мекардӣ. чаро ҷиянамро зуд фаромӯш кардӣ? чӣ кор кунам аднан бародар? духтар ба ҷое рафтааст ки ҳеҷ кас намедонад. боз ояд ҳам диламро кушода ба ӯ дардашро гӯям, гӯш намекунад маро. барои духтаре ки моро дӯст надорад то охири умрамон мунтазираш намешавем ку? мунтазир мешавӣ? ҳа, дӯст дорӣ мунтазир мешавӣ. мо туро ҷавонмард фикр мекардем. боз нисбати ман рашкаш буд. чӣ? шояд нисбати ман ягон ҳиссе дошта бошад. чӣ шуд ҷасур? худат нагуфта будӣ ки чарбу хоб дидаӣ? мелисро фаромӯш кун. чӣ шуд акнун? ҳатто бароям духтар мекуфтӣ ку? ту хато фаҳмида будаӣ бародар. яъне ман туро имтиҳон кардам ки духтари амаамро дӯст медорӣ ё не. пеш хуб будӣ, чашмонат ғайр аз мелис касеро намедид. ҳозир мебинам ки чашмонат чарх мезанад. аз имтиҳон нагузаштӣ. Камол бародар, хафа нашав. вай аднан, ман шӯхӣ кардам. ман мелисро бисёр дӯст медорам. раваз барои худо, агар дилат намекашид намегуфтӣ. духтур дандони пусидаро меканад мегӯянд. ба виҷдони инсониам ман мелисро бисёр дӯст медорам. раваз барои худо, ошуқи ҳақиқӣ аз паси дӯст доштааш шӯхӣ намекунад. ин духтарро аз ман хушаш меояд чӣ? аднанҷон салом. маро ёд кардӣ азизам. бисёр шӯх ҳасти аднанҷон. имшаб чӣ кор мекунӣ? ягон нақшае дорӣ? мо бо Камоли Сиё ба диско клуб рафта хушҳолӣ мекунем. ба хайр аст? ба куҷо меравед? шуд, ман онҷоро медонам. моро ҳам ҳамроҳ намегиред магар? мешавад, тамом гулам. духтарбозро бина, рӯи рост гап медиҳад. ту бояд баҳорро гап доданад лозим, беақл. ором шав зуҳро. акнун хиса баҳорро бигӯ ки худашро оро диҳад, либосҳои зебоашро пӯшад. ба диска клуб меравем. духтар, ба ин балкони то баромада келас шудем. хайр, куҷост ин духтар? чаро телефонро намегирӣ зуҳро? ҷонам, ҳамроҳи рафиқонам ба диска клуб рафта истодам. барои ҳамин да кӣ будааст рафиқона? маднанин ҷасур фалониҳо. ҷасур гуфтӣ? ту бо он одамҳо чӣ кор мекунӣ? чӣ гап аст? чаро дод мезанӣ? ба куҷо меравед? дарҳол бигӯ. чӣ кор мекунӣ? мо бо худамо ҳушҳолӣ мекунем, ба ту эҳтиёҷе нест. бин, ҷасур аз кӣ аст? ӯро мекушам. ба худо, ба куҷо меравӣ? дарҳол ба ман бигӯ. ба маконе ки ҳамеша мерафтӣ. шуд, ман меоям. ҷасур аст, пасур аст. боз ин аз куҷо пайдо шуд? чӣ шуд? одами ту ҳам меояд? ту чаро ӯро даъват кардӣ? аз пушти ӯ полис балои сарамон мешавад. пешакӣ гап задан зеби мо надораду, аммо агар коре карда сарамро вайрон кунад, ӯро худам ба полис месупорам. ту пешатонро нигоҳ кун. ё худоё. сардора, мо чаро инҳоро таъқиб дорем? аз барои худо инро ба ман бигӯед, бо ягон гапи беақлона маро фаҳмонда бидиҳед. беақл намебинӣ? худро орову торо дода ба дилхушӣ мераванд. дилхушӣ бошад, калтакелас ҳам ҳаст беақл. ӯ ҳам ба онҷо меояд. ба худо безор кардӣ, дар ҷоным задӣ. калтакелас бас аст охи. биё як маслиҳат мекунем. шумо калтакеласро мекӯбед, ман бошам ҷанговарро мекӯбам. охири беақл, то он таҳпӯши сурхро чӣ хел таъқиб мекунӣ? чӣ хел дастгираш мекунӣ? ҷанговар барои шуморо таҳпӯши сурх будааст, вале бес.
دخترم چی شد با تو؟ صدایت خسته میتابد؟ چیزی نیست پدر. دخترم گپ زن چی شد؟ با هجری مناسبت تمام ویران شد. یا خدا، آن مؤذن تو رو زیق کرد چی؟ تو برو نکن، من ادب او رو میدهم. آرام پدر، با او کار نداشته باش، فهمو؟ خوب دخترم خوب. تو چی خیلی که خواهی؟ کافیست که تو زیق نشوی. دخترم بین همان مؤذن به تو لایق نبود آخر. مالش دخترم تمام. تو بازی دخترم جانم. آنجا چه گپ است؟ این صدای تیر از کجا است احمد؟ جنگاور اینجاست بابای قدیر. جنگاور گفتی؟ زنده نماند، بکشه دارا.
با پای خودت برای مرگ آمده جنگاور. از 2 نفر دور میگردی. چی ها میگویی تو؟ از سنم و هجری دور میشوی. با خوشبختیشان مانع نمیشوی. تو آنها را از کجا میشناسی؟ باری دیگر اگر در بین آنها در آمده کاری کنی این دفعه تو را نمیبخشم. او جنگاور بابای خودیر ماجرای گردنبند را چخیل کنیم؟ آن زن را بفرستیم یا نه؟ از جنگاور من میترسم مگر فرستید آن زن را. مایلش سردو خودت را مجبور نکن. کی بودن جنگاور را میگویی؟ چی؟ бобои қодир ин одам дар бораи ҷанговар гуфтание дорад. تو در باره جنگاور چه میدانی؟ کنی گپ زن. آدمی را میشناسم که جنگاور را دستگیر کرده به نزد شما میارد. این کار را تنها او میتواند. اما آن آدم این کار را نه با پول نه مجبوری میکند. نصف جانی وی در این فلش است. برای این دنیا رو تگرو دارد. گپ زن ابله. کیست این آدم؟ نامش کالتاکل است. ولی اول باید مصلحت کنیم. اگر خواهید حاضر ثبت رو به شما نشان میدیم. چیکار کردم انا؟ انیق هجری برای این یگون جوابی با عقلانه دارد؟ البته دارد. رفته به هجری برای فهموندنش فرصت دهم. духтар чӣ кор кунад? аз куҷо медонад ки падараш ин қадар одами бад аст? гунаҳкорам мегӯяд асабӣ мешавам. рафта дилашро ба даст турам. خانه مؤذن باید اینجا باشد. رفته گردن بندم رو گیرم.
гап занама? Гап мезанам. салом ҳиҷрӣ. шумо ки ҳастед? гӯё ки маро намешиносӣ. шумо чиҳо гуфта истодаед хонум? кистин зан? гарданбандамро дар хонаи ту фаромӯш кардам. барои гирифтани он омадам. асал. гарданбанд? кадом гарданбанд хонум? шумо чиҳо гуфта истодаед? фаромӯш кардӣ? вай шаб дар хонаат будам. тавба, астағфируллоҳ. дар хонаи хоб фаромӯш кардам. чӣ кор мекунед шумо? дар хонаи ман гарданбанд нест. чиҳо мегӯед шумо? агар хоҳӣ якҷоя мебинӣ. чӣ кор мекунед хонум? хонаам надароед. гарданбанд нест гуфтам ку. ту ба хонаи дӯстдоштаи ман чӣ хаҷолат карда медароӣ? ойша, кани инҷо биё. санам маро гӯш кун лутфан. кани инҷо биё. санам ту ки ҳастӣ? ту аз ҳиҷрии ман чӣ гарданбанд мехоҳӣ? ҳоло ман ба ту нишон медиҳам. гарданбанд ана дидӣ дар инҷо. ҳиҷрӣ? ин чӣ аст? дарҳол шарҳи ин корҳоятро мехоҳам ҳиҷрӣ. дарҳол. аз ту инҳоро мунтазир набудам ҳиҷрӣ. ту ҳам аз дигар мардҳо ҳеҷ фарқе надоштаӣ. марди хуб ҳастӣ гуфта фиреб хӯрдам. ана фиреб хӯрдам. бисёр хато кардам. як сӯиз ҷавоб деҳ маро. ин чӣ гарданбанд аст? ҷавоб деҳ. кофист. аз ҷонам безор шудам. дигар дар кор нест ин гарданбанд. туро бовар карда будам. санам санам ҷасур ҳастӣ ки ҳастӣ намедонам. охирон бор ба ту мегӯям. дигар туро дар бари зуҳро набинам. фаҳмидӣ? бо рафиқам хуб гап зан бародар. бас кун қатъи ҳамин рафиқа. шуд ҷонам, шуд. тамом. шумо ба мошин шинед лутфан. ман меоям. зиё, ту чӣ кор карда истодаӣ? чаро маро шарманда мекунӣ? ман шарманда кардам? дарҳол барои худат дигарашро ёфтӣ ку? чия? дурӯғ аст? дурӯғ аст. зуҳро, ман ҳамашро дидам. бо ин бериш рақсида истода будӣ. ба ту чӣ гуфта будам зиё? баҳоро аз ин хона пеш кун гуфтам. басу ман ҳам бигӯ ки ӯ модараш нест гуфтам. то вақте ки баҳоро пеш накунӣ аз ман ҳисоби пурсидан ҳақ надорӣ. ё худоя, ин духтарро бина. ҳам гунаҳгор аст, ҳам забон дароз. калтакелас, шумо ки ҳастед? бобои худи туро даъват кард. як кори муҳим баромадааст. чӣ хел кора? инашро аз бобои қодир мефаҳмӣ. гапро дароз накун. пеш даро. санам, лутфан дару кушо гап занем. санам ҳама ин корҳои падарат аст. моро ҷудо кардан мехоҳад. чаро намефаҳмӣ? лутфан биё гап занем. маро гӯш накарда ин хел накун санам. лутфан. сардорам, ин ҷанговар чӣ хел одам аст? худаш танҳо мисли армия аст. хонаи ин одамро худаш танҳо пора пора кардааст. писарам, бояд фаҳмем ки ҷанговар бо ин одам чаро сару кор мегирад.
санам маро мешунавӣ? лутфан даро кушо санам. даро кушо санам, кушо. از من چی میخواهید؟ کنی بنشین کلتکلش، با تو کمی صحبت کنیم. این نوار از کجا به دست شما رسید؟ چکلی که دیدی؟ نواری که تو رو نجات میدهد در دست من است. این نوار رو به تو میدیم، ولی از تو یک خوبی خورد که میخوام. کم بگو، چی میخواهی گپ زن؟ جنگاور را نزد من میاری. جنگاور چی شد جنگاور؟ مرا دیده حیران شدی؟ توجه، فریاد عشق تحت این عنوان روز سیوم می ساعتی 17 در فیلارمونی دولتی تاجیکستان با نام اکا شریف جورایف کنسرت با اشتراک سرایندگان جوان و امیدبخش جورابک شیرزاد. با عشقم تو چرا باور نداری؟ اسفندیاری میرزا. شیرین است دیداری تو، شیرین است گفتاری تو و ابراردین طاهرو. یارکی ستمگر تو به حالم نگر. برگزار می شود. تلفن ها برای تماس 908 78 89 89 93 488 34 30. توجه، سنه 1 می ساعت رسا 14 در تئاتر نوی شهری باختر شو کنسرت بزمی خنده با اشتراک هنرمندانی گروه شکرخند بنده میخش کم نداره. رستوران رالیک نوی کمسی اهلی دینی فخردین استا جنبان تو قدتم عزیز خانی ریزا یک دانه شهلو دولت با دل پرجوش و بهادر جورایف برگزار می‌گردد. دستگیری اطلاعاتی شبکه نفرا و استودیوی جهانگیر رکس. تلفن ها برای معلومات 986 81 86 907 95 55 54. بیا این فرصت را از دست مده. مادر جون رحیم پروداکشن.
شما دعا کنید در فروخی نعمت. خدایا من غریب من مسافر، خدایا دستی تنهایی مرا گیر، چونان آزرده حالم در غریبی، از این تنهایی ها گشتم دلگیر. نصیب باشه من کار رو میرم. حالم در غریبی، از این تنهایی ها گشتم دلگیر. از برای برده نانم غریب مادر جان رب باید جونیت من پگاه با شما پول روی میکنم. عیاش بچه جان، رحمت بچه جان. الو من ندارم یاوره در ملکی غیب، بکر سوزار و پریشانم غریب. من ندارم یاوره در ملکی غیر، بکر سوزار و پریشانم غریب. نگاهی چشمی خواهر یاد کردم، نوازش های مادر یاد کردم. همه روز انتظاری زنگ تلفن، صدای گرمی دادر یاد کردم. همه روز انتظاری زنگ تلفن، صدای گرمی مادر یاد کردم. پدر جان از برایم خار گشتی، برای بازگشتم زار گشتی. دو دستی پر سخایت سوی زیر، دو گوی منی افگار گشتی. دو دستی پر سخایت سوی زیر، دو گوی منی افگار گشتی.
جان هنر جان салом, Сафар Муҳаммад ҳастам. сурудҳои ҷадиди манро метавонед дар мавҷи 94.4 бишнавед. ҳамсадо, ҳамсадои дили мову шумо. ҳамсадо бишав бо садои ин дил. акнун радиои ҳамсадо дар кулли ҷаҳон. дар Play Market ва App Store ҳамсадо FM. ҳамсадо моро ҷаҳон мешунавад. من فرانگیز دنیا هستم. همه سرودهای مرا میتوانید روی موج 94.4 FM گوش کرده باشید. رادیوی همصدا، همصدای دل موج. اکنون رادیوی همصدا در کل جهان. در پلی مارکت و اپ استور همصدا FM. همصدا ما را جهان میشنود.